Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika. Mbega umukristo nyabukuri arangwa niki? Mbega niki kiranga ko umuntu ari umukristo nyakuri? Ni iri jambo rikomeye ngomba mvuge. Ikintu ca mbere ni ingeso z'umuntu, caractère z'umuntu ziragaragaza ko umuntu ari umukristo canke atari umukristo. Ikigira kabiri, uko umuntu abana n'abandi mu ngendo zacu, mu kibano, mu maofisi yacu, mu buzi butandukanye, aho ukubaho kwacu na caractère zacu ziragaragaza umuntu w'umukristo nyakuri uwo ari we. Ikigira gatatu ariyo cyanyuma, mbega twokora iki ngo tube abakristo nyakuri? Ni ibintu bibiri. Ica mbere, tandukana n'icyaha n'igisa n'icyaha. Ikigira gatatu, ni tube imvuga kuri, tugire ukuri ko mu mutima. Imana nibahezagire. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.